hari gahunda se wari ufitanye n'umuntu none ukaba ugiye kuyica. Awe ntabwo ubizishe. Ubusungu yamineke badusigiye twari ryari. Yamineke. Ariko nawe urumba. Aka kanya bagiye uhise kuyishaka. Nayo nari nshaka ariko kuva uyishaka kanjye kuyizana buriya utanarera. Ariko njye nayo nari ndi gushaka. Nyaruka manisha nyaruka gira vagusha. Ariko nawe yarayishyize kure. Nabazi ko imbeba zateye. Ziko ari 3. Mwengeye kuwisha. Ngize ngwi. Nanjye ndaza kunjya njyewe. Ona ringuye. Sagamani cyaba Ndafata kino kinini nanakugabirishira. Nawe umurumba zakwica. What? Jesus is Lord. What? Oh no. Ugize ngo Ainda wasanze. Ningi gusa. Ariko nasukiri kurya. Wowe gira umururumba wowe umaze kare. Mani nzara. Yera cyafite wanjye. Ubizi so nyine ngiye nyambikora ni nzara manisha. Yanyisha. Shauri wala utoe. Wala utoe. Uko yeye unamuleta. Kuna nabize mu cyumweru gisha. Wala utoe.